nigi mon moko. Hapa ndo tuko na wanawake. Dhako chwe mapachi olal. Mwanamke ni mnono mpaka kile haifanyi kazi. Iluongo ni min ombugu kethi nyingi tigede. Anaitwa mama Mbugu, haribu jina, tengeneza mwili. Emomiyo wan kagi chuo mon machuo giri hotel. Ndio maana tuko na hapa na wanawake ambao mabwana zao wanaishi kwa hoteli. Nikech dhako kosetedo kuon. Mwanamke akishatengeneza ugali. Ne kosetedo kuon karo. Akishatengeneza ugali. Okao chuo abich mogich badgi dongo. Anachukua wanaume 5 ambao wako na misuli. Mago yewuoyi manonyuolo gi chuoro ne yewuoyi 3. Hao ni wanaume alizaa na bwanake vijana 3. Okao jogoro mayiego riwo go dichwe mesa. Amechukua watu wa Gor Mahia akakaa nao kwa meza. Apako Yesu Ruoth. Bwana Yesu asifiwe. Ineno kaka mon genyono piny. Unaona vile kama kanyala chini. Mon mang'eny jochir manasama. Mon mang'eny jochir sami timo time maricho. Wake wengi wako ujasiri wakati wanafanya tabia mbaya. Kendo kaka wane dho nam ka. Sisi tuko kando ya bahari. Kade michiegni gi dho nam. Kademi ko mbali na bahari. Mon mang'eny chieno wang'gi tek nikech nowalgi ni timbe maricho. Wako wengi wanapagawa sababu wanarogo, wanatenda matendo mabaya. Dhako manyalo gonyori duk thread saa 6 dho nam noluokore. Mungu anaweza toa uchi wakati mchana kama hata naoga. To ka chuod wakadho nyiso ni minatieno umri wakalo. Wanaume akikaa kupita sema matendo nataka kupita. To wacho ni okikadho guno molo janam ng'iyo gi piero wadgi. Anasema pita tu baba molo mmoja wa bahari analoana mtoka mwenzake. Iluongo ni nyar jokanjao. Anaita binti wa dhambi. Kineno ka dhako nyono puonj na injili. Kiona